n'umushao embera y'ebara embera y'ebara embera y'ebara unyumira waba uri n'umushao embera y'ebara embera y'ebara embera y'ebara unyumira waba uri n'umushao Brian tuntuze kuya Champagne tuntuze kuya Jameson tuntuze kuya Konke perita tumisa torero Champagne tuntuze kuya Brian tuntuze kuya Jameson tuntuze kuya Konke perita tumisa warash Iksiva nikukora echiro kwite turaro mungito Enestes kavyeshake Kwata kiruchiro mundongo Omasiva nambo va okora Nambo komo kurema Osiva mukazi vikumiko katai Nikuro kwa mukchakara Embera yebara Embera yebara Embera yebara Inimira wala orinomo show Embera yebara Embera yebara Embera yebara Inimira wala orinomo show Embera yebara 2, 5, 6 Wesa ilikora Nilindema Nilindema kusimu Kuya kongondesi Nilindema konsemi Kuya kongondesi Mbindu kumisha Timeka kuka wanacho Niwe Otora nindonda niwe Niwe Otora nindonda niwe Niwe Otora nindonda niwe Niwe Otora nindonda niwe Owakanjira kakumaje Okunja kakubaya marayo Obulungi bwawe nibushemeza Iganje byonna kambukoye Omayiri mulungi wanje Emishega n'imitetandikaho Otandikaho Uwezi ukansikaho Otandikaho Abebigambo bwebanecaho Emishega Nkutwarehi Uwo mulungi wanje Nkutwarehi Nkutwarehi Uwo mulungi wanje Nkubike hiwe Niwe Owotora nindonda hiwe Niwe Owotora nindonda hiwe Niwe Yadadadai Itasumura pechi Oka Atagenda kutazia yoyo maguru 10 yoyo maguru 10 yoyo maguru 10 wati aha yoyo maguru
that one. Play that one. Shout out!
Hey. Hey. Okay. This all. Did the shot. Nigga pesa ya phone waje na hope no organiza more. Nigga kamuka yeto kucheza sasa ya raka mbele huko bandiko sabira kwa kutera pesa sebiji ira. Hey, hili kuzitini president mwindi. Sifani tete kwa kupiti kuna sifani nyanyasiti. Kadhalika zile 10. Kata makufunera 10. Kata kunesha na tena tena kwa yote kwa kwa 10. Ndio ya tena kata. Akashana tena kayoba. Wale kaja hoja bora yale mwanadamu wanaweza sikata ba. Nagere basi ndo apeta itaza na bora na funa 0 marks. Yale mwana hura kata mana zongu challenge lezo speed cho soka panya tuze Roma. Ndio tulinge pomba. Biba le basi msiti wa pomba hodi na pomba kwa kabisa. Pray next one. Pray the next one. Shot time. This gives some vibes. On DJ Delo. Shot time. We do body new Bogota Dina. Don't need to dance DJ Delo ati Laura. Don't need to protect the weekend with Chamoka Ochakalombo Cheche Ahebuke. Want to get the back to the Gazette. Kapta Yemusuku Wabodine Sente. When you want to give me money, it's in the Bogota. Positive the Chica Pusika the you are going to wine and sit it up, wine and your waist. You want to put it back in jam. China got chance to push it line, to the line. Mundo como yo sabati que chimbala kuchu arijo de la cosa tibuno como la como pues no mucha cala niye boss indina boss musiza ni de sasa boss wata boss wata boss ina bako ko ba ni la mo yote watu kuko hari kama hazo musiza mo kuko ya ke tuchite kama watu la kai la te kuba kani wala ni mungu ya shauri tujele pale tupare kuchinde homu sare tupare yo tupare Kunda kajuisi akatunda tiyama aturinda na rukundo ninjirina wama sakuyenga wamutima takuhenda abandi tinkubenda niwe ko kukunda nidona happiness wakunda witness radiga mada case eranje yo boss audition of hukumo ni kama kino bile kana wataka ile amakaro na tuye kokula ma everyday teka nada de na kuna kabade zira na model obatera na speaker ko mchika tondika nyosoke chimita nurukundo bichindika na uba like a nigga manamo one diva Ndio sema tunataka wewe na kupenda kama hela na love story tena chakula moyo wangu ni asali ya moyo wangu ni story zako usiku na mchana hakuna kama wewe usiku na mchana hey usiku na mchana Yes, indeed. Akarima kama. Timu sasa mradi umetero munduru. Sasa mradi. Ogorome ya wetu. One love. Wanaita Prince Emma, the Gate of Fabulous. Nimbaita mzee mpachile bila mwenda. Yoko amana ma Ajip Mountain. Kwa nini anakuita? Abakwa garu yakangire mu mujeni mukuru na sasa mradi. Asigara mu munonga. One love.
I'm
mama ingine buyari anatubagana tuli kundo mungu utafunda se akubele tuni wakanyama tindi wengi wejabirikanya naterera nagatuwe twafatwa sente zawe nizigama omukazi wawe ashoyire ucyambaye kahera n'ukuriwe yerinde utakavutanda ranze kuzanaho kuruta wero yawe teka wakabuza Hello! Nienda vibe mtaka hora nkababa ndamna maragana Team Rita Hello, yezama kama ya chenda Kera kabara chenda Wewe Enyonga weza Ile Sayuwa imawe Asa tuzile wewe Makare mubayitabona Tebawone tekutangaza Saizi yanjye mawe Tebawone marayika wawe Tambire tuwiza kusurwa Tebawone mwana we mantumbazi Matangiro wanjye ninkari Eyegalisa iwe mawe Okabonera wambara Uhamba tarukuwate kirabo Nteno yegenge tayiwe mawe Eyegalisa iwe mawe Wambara mama Muhajira mwana utakuhajira mugwijije alo abasese bari muriyo abarita ngoja muriyo kandi bakora yego kugenda kure kimena sebero baraka kusanga yeye alo Mama
Ladies and gentlemen, Murije. Abazina MC Live Champion Boy ni kwa program chakwa na weekend hii wakati ame live TV West. Yeah, na program zimwe ka program ziki zone Radio West. Kurunjini gashimwe program ya Mushonji. Bagene zechiwe na kubanga bila Ibrahim Bamukaga biko amushanju. Echara kwa ile program yera gisazemu ayitwenda kuzana mucayi kashika. Abanda Bamukaga biko amushanju shikira kigara gatone zibiri Radio West Radio Best. Igara gatone zibiri. Imari badukaga emyaka badukaga amuhereza yababe kuchira abuna rero bafade style zine mukira akagishanga wose yishuka mpomende abagambezi bitu timuita aho bawita kabirije tuzabuze myaka bameta ko tibe yaba retirempe bine kusha tukajira hamwe twese yawo shahona rezo bine kusha tukajira hamwe enyamaza kubazira muri chumbe so breakfast ina kujikwata sheka lunch ya sheka baba shahemwe na shahemwe zine zisanga yo shout out to Timbishe na wale mchombe ko MP wa Western Uganda mama nakata Uganda wala tuwehe yaba just come through tuzambuze ninga ya Katolika Radio West Radio Best yaka vitamukaga mhereza na kushana to Silva our red star na wale mchombe ko wandaka Silva kwa coming through wao na wao jina ni sala sababu sawa jikuletele basi tuleta kwa jumanga yes sir let's go Katoma hii
Humura, Cesaria, humura. Long time later, I love you. God bless you. And also, you know, I'm going to tell you what I did. Shangora, which is a legend, Akafa, and it's a song that unites everyone. Miche Shangoro, it's Taksuro Rangamba, Taksuro Magani, Taksuro Just Chop. Let's do this. Have fun. Let's get together. Feel alright. Everybody say, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Let them know that's all that. Dirty remains na nisharangu wa abantaka kwa sakwari timbere ningashi contestancy deja turechengu ya one people tuliaho mukarere mbasa kwa mwembechi na mwembechi kwa tuli mu ntomwe akarunka za kwa tukende maso but ukunde korechi ukunde gunaho one DJ yeah play that DJ ukubira sense mugara mulaye garizana nega gara kwa sababu Daniel Ruhemba amazima gaga tunatogenda tuchari hano atachokolide idi thank you very much danielruhemba.com. we are still here twina keki ya mugenda jiria idi siyaguze keki njagala muchirie osegede atenga ba honorable Z na gaga bafuna na mara ngendo kusarachi. Allow me to introduce for you again my imana Rita Koika. mwebare kubaha ekireki mwebare kushemererwa abo kubaha tuwashemererwa none okora amagara masya abeshongozi mwena mwebare kutereka talenti kandi ngira buzima nerugamu mbarasite techaya na Kampala konka mbarasite rabira hari Kampala bene mwebare munonga aha bogu mwazyo okwijaha yemwe nimpagira talent everywhere so nipasima monjere okutereza ebyeshongore byite byaha abantu barapinga mu nyankore mwena kudezi bravo bakaba tubiha ngori nyankore to kwakora mu rap kandi bwo kwevuga niko kwazire rap so nimbasima ntine bugarukiro omwicu wita murungi numumanya ego nawe n'umurungi ko kariyo ndijo murungi yinira kari kweshongora Omega
256. Omega oye. Omega 256. Omega, where are you? Omega, where are you? Mbonye nyoni mbashaba ngo mbirukora mwenda byona ubwo mwica umuhagiri abo kuba yayerekire kubasa yayerekire kutaha mapu kambarira site homegrown talent kandi mu kimanyangwa ine show omuri Kampala wire butari bwahare mbenu za global dance zona muzijuze mubase kwija twereka ba Kampala iki mbenu site parliament leo site parliament kure kandi hano wabe number 1 stop honorable colleague mwijike nakwakira webare kwije musite yawe kandi okagishemererwamo abanyambarira ndibabetangisa ahabo kuba site n'itwena mubare kuba bakizi mubare kutekaho ebikutuboneza emwijike oye uweji oye umureke tora hariya sahiya hariya tora hariya mishe tora hariya. We are a regional city for business. Kandi mwere twaguma ntwakira abantu abandi nacyo ni kibani kiba kirungi mbenu mwijuke nanye muntirize mwe edakika rero tugaruka cha Omega tutere kikesa mpaka Busheshi mwebari Mwari mnunga nyo izowe niza kushemererwa kana kuna ikaha nashanga bakushemererwa banyabo nashanga mwona bashanga bakunda kushemererwa mubahagire kana biniriho jine bara uyomasha becari kwenda abo kuba ibyo turumebyo bari mnunga n'ibyo wabuheje uko kandi ukunda abanyambarara Radio West wewe hona vita wewe kukuka chasi kuganira niwe nabikagana n'abandi Dijera ni wori na wewe myacha tima gambira mutawuni bakaje ngo ko y'imicaro te kujira mutawuni mu nambere kanga rwo mucaro inda honorable hanga wanje bazogaruke utakaje ndoto beka mingore kare ndaza mutaganda sha hano onenko ebenda no chibigenderaho ngweko ko yamucyarte korasi mbeshato kuriya kwankira kare kunoya abantu bakurikiza je izina rigende mwishuke ati mwenda kugira ngo gamba yakagamba kakweruka y'izina rya Ruhanga Daba honorable nachi Poringi station olwakana ebriki muna musanju shahi shatu zakashesh niwa yezirenya burawe ebita oye site oye bakashika Mubanyangu baharawa wogo kuza kuleta stage jeshaha ebironi 19 byo mwenda rugogo kandi ejesha no mwishicha chishiri Western Yona omishwe yes mahajati nabasa kumonyetera bena kisha tuwariyo Omega 256 oye Omega 256 oye beautiful girl oye singing oye Omega where is she
Thank you so much for coming out tonight. Can you end up with everybody coming on Mwenda? Okwa Mwenda. Niyo ile kosa tienje yuko wanza rugogo. Kampala nani basha mwisho mtajira bantu. Ticket nayo mtwale wili. VIP ni mtwale tano. Umesema ya milioni. Abantu munana. Ebiko Mwenda. Okwa Mwenda. Mwisho tutereka tereka ngotse. Mwese ni just go. Sasa katika nianda kuanza leo hapo kama nyaje. Niko kuanza kafare nani? Swala amagaragari amagaragari tuone batujoga itwaba kuri mucyaro mudere ngobye ebinyangweju akushikana nabo baraje batujoga bari hatuje ngabanyambara ahari yogo ngabanyankwe twako banyakweshongora bine bwenje gana ngabanyankore kwabantu barurenge rwizoba abo kweshongora ogutego ya miliyoni emwe bari mnonga omega oye
Abanyankore oye, Abagweju oye, Ihanga yona oye, Bari Mulonga P F. Mukubiregaliza amaanyi olwendo lweshi lwona ennyungu za Omega National and Connotinga oyo musajja aha. Thank you very much. Kakati munzikiriza ono musajja kyali. I thank you for your blessing, for your mercy, and the money. Images you followed in, now we're shining in the party. I'm a champion, I'm you said you got some come on. Now we go. We're going from local. This year, come on. We never gonna go local. This year, yeah. We're going from local. International this year. We never gonna go local. Now we wanna go this year. After the rest of one, Kashana the Kashamu West, we go Panaka. It's Sivan Kazana. Ingoma tukazinyaza wote. Meleza vyole menasha mbele wako. Give me your love in abundance. Ninyeda jikikana mema Damboro mandakwawe Abazikuwa maresh mama Oni msongono kwawe Amashemera jizureshi My name is Omega, thank you so much. Mukubirengana zamani Omega. Inga mchitegere tino ngameka. Omega, have a good night, man. My CC. Tujja tugenda kubeerera utofayo. Mutima mulungi. Funa watu tusindikide transport tujja kujja. Tausi yachi. Kweli awelele. Dr. Mungereza wakajja kurabya webale kujja, ladies and gentlemen. Atenga nyongero kwebaza timu Honorable Rita. Mwebale nnyo bambi. Thank you very much. Kakechi mukalye Edith mwebale muwagira.